Yes, reka tubasuhuze tunabifuriza icyumweru cyiza, igitondo cy'umugisha abakunzi ba RTV Show rimwe. Twongeye kwifuriza guhirwa guhaha mu karonka mu mirimo itandukanye mugenda mukora umunsi ku munsi. Turabifuriza rero amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora umunsi. Turagarutse muri breaking news, ngira ngo ni ikibazo kiri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo gikomeje kwiyongera uko umunsi umwe ushize ndetse nuko undi uke. Nyuma yuko indege yo mu bwoko bwa drone irashe umujyi wa Goma ikarasiramo umuyobozi wa UNHCR cyangwa se UNICEF muri makeya, birasa nkaho byateje ikibazo ndetse n'impagarara ku isi hose, ntabwo ari mu burasirazuba bwa Kongo gusa. Uruhande rumwe ruti ni M23 n'ingabo z'u Rwanda babikoze ndetse ngo bakabyikorera, urundi ruti ni guverinoma ya Kongo muri rusange yabikoze kugira ngo ikomeze ishakisha uburyo cyakigarurira uyu mujyi wa Goma, kuko nubundi yari irimo irasatira cyane uyu mujyi wa Goma, yari iri muri Masisi, irimo irica, iri muri Nyiragongo irimo irakora gutyo. Ibyo rero yahisemo kubikomereza mu mujyi wa Goma, twarabibonye. Ndagira ngo rero guverinoma ya Kongo yagaragaje ko ubutasi bwatangiye kandi ngo bwatangiye kugaragaza yuko ibimenyetso bihama ngo ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi bintu rero ni ibiki? Ndagira ngo unyemerere tugaruke ku itangazo ryashyizwe hanze na guverinoma ya Kongo igaragaza ko ngo ibi bikorwa byose byakozwe mu kurasa kwa drone ngo byakozwe n'inyeshyamba za M23. Mu by'ukuri rero yongeye no kwibasira cyane igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero ndisome nta jambo na rimwe nkuyemo, nk'uko ejo nagerageje kubabwira yuko hari itangazo guverinoma ya Kongo yashyize hanze ahagaragara. Ni Kinshasa iragaragaza ko iperereza ry'ubutabera bwatangiye nyuma y'iturika ry'indege Goma, ry'iturika ryabereye muri Goma ngo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa kwa 13 Werurwe 2026, guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iratangaza ko iperereza ry'ubucamanza ryatangiye nyuma y'urupfu rwa Madame Karine Bouizeti, Umufaransa-kazi akanaba n'umwe mu bakozi ba UNICEF, hamwe n'abandi bantu babiri, umwe mu bagize M23 n'umukozi wigenga ushinzwe umutekano, nibo bishwemo. Umwe mu bakozi bagize M23 ndetse n'umwe mu bagize ushinzwe umutekano mpuzamahanga wigenga, abo barasiwemo. Nk'uko rero ngo amakuru ya mbere yatanzwe n'abantu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'umuryango w'abibumbye abivuga, aragaragaza ko rero iyo drone yarashemo abo bantu batatu mbabwiye haruguru. Ibi byabaye rero ngo mu rukerera, n'itangazo rikomeza rigira riti ibi byabaye mu rukerera rwo ku ya 11 Werurwe 2026 mu mujyi wa Goma, burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru yibanze rero ngo ari kuboneka cyangwa se amaze kujya ku mugaragaro, ngo ari kugaragaza ko impanuka direct ikimara kubaho hahise higarurirwa n'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda RDF n'umutwe w'ingabo za M23. Ni ku itangazo ryasohotse ribivuga. Ibi bikorwa rero ngo birimo kuba mu gihe hari intambara y'intwaro itari mpuzamahanga, n'intambara mpuzamahanga yibasiye uburasirazuba bwa Kongo, irimo imitwe yitwaje intwaro itari iya leta ndetse n'ingabo ngo z'u Rwanda n'abafasha bazo aribo M23 bakorera ku butaka bwa Kongo muri rusange. Aha rero RDC yamaze kugaragaza yuko u Rwanda na M23 mu by'ukuri ubufatanye bwabo ngo ari bwo bubiri inyuma mu buryo butaziguye, mu buryo bwose bushoboka. Ngira ngo ntago njya ndeka kubabwira nti uyu munsi wa none u Rwanda ruri gushinjwa kukuba rufite ingabo muri Kongo, ndetse RDC nayo igashinzwa kuba ishyigikira umutwe wa FDLR. Gusa u Rwanda rugaragaza yuko ntaho ruhuriye n'ibyo bikorwa byose biba bigenda bivugwa cyangwa se biba bigenda bijya ku mugaragaro. Uyu munsi wa none rero nk'uko amwe makuru abyemeza neza, inzego z'ubutasi zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda, izaturutse
hirya no hino zamaze kuba mu by'ukuri zatangira kugaragaza ukuri kose cyangwa se zatangiye ibikorwa by'ubutasi, aho rero guverinoma ya Kongo yasabye ko ibi bikorwa byakorwa kugira ngo ukuri gushyirwe hanze cyangwa se ngo kugira ngo hamenyekane uwihishe inyuma ya bino bikorwa maze ahanwe. Aho rero RDC yasabye ko iki gikorwa cyakitabirwa n'Abafaransa, kikanitabirwa ndetse n'abagize umuryango mpuzamahanga ndetse n'abagize umuryango w'abibumbye kugira ngo habeho iperereza ryuzuye. Aha rero Repubulika Demokarasi Kongo yakomeje ivuga yuko rero nihaza kumenyekana uwihishe inyuma y'ibyo bikorwa cyangwa se yari yaturika agomba kuza guhanwa by'intangarugero cyangwa se agomba guhanwa cyane mu buryo butaziguye kuko ngo ugiye guca umuco wo kudahana. Aha rero nk'uko amwe makuru agenda abyumvikanisha aremeza ko mba nsomye message hano y'abantu ikomeye. Amakuru rero aremeza yuko iperereza ryatangiye, ntabwo haramenyekana uwakoze bino bikorwa nubwo Kinshasa irimo irashyira mu majwi ingabo z'u Rwanda RDF ngo ndetse n'abazifasha. U Rwanda rero RDC isigaye ivuga ko rutagifasha M23 ahubwo M23 niyo irufasha. Ibi rero nibyo bikomeje kuza bigatuma ingabo z'u Rwanda zifatirwa ibihano mu miryango mpuzamahanga igiye itandukanye. Uyu munsi wa none rero bikaba bikomeje kugenda bituma ndetse binashyira igitutu ku miryango mpuzamahanga, hibazwa hatese what go on, niki kigiye gukurikiraho cyangwa se niki mu by'ukuri kirangajwe imbere mu gihe u Rwanda ndetse n'ingabo zarwo imiryango mpuzamahanga irimo irafata ibihano umunsi ku munsi ifatira u Rwanda. Mu by'ukuri rero ni ikintu giteye inkeke cyangwa se ni ikintu gikomeje kugenda mu by'ukuri gituma hibazwa hatese bizagarukira hehe. Kuri ubu rero iyo yamaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi tutirengagije ko ndetse na Amerika yamaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, nta nubwo twakibagiza kandi yuko mu by'ukuri African Union za EAC za SADC nazo zirimo zirategura ngo ibindi bihano u Rwanda. Rero ibi byose ntago ruri kwiregura ngo rwumvwe cyangwa se bikunde kuko rwamaze gushinzwa ndetse nyuma kandi yuko rwagaragaje ko hari imikoranire rufitanye n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu rwego ngo rwo gusenya no kurimbura uyu mutwe wa FDLR. Ibyo byose rero bikaba bikomeje kugenda biza bikitura ku mutwe w'igihugu cy'u Rwanda, bikaba bikomeje kugenda bitera ibibazo by'amakimbirane. Mu yandi makuru rero biremezwa ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze gutanga itegeko ry'uko ingabo za RDC zigomba kwinjira mu mujyi wa Goma ndetse kandi zikawigarurira zamakufata zikirukanamo M23. Bityo rero akaba yamaze gutanga itegeko ry'uko ingabo ze zose zigomba koherezwa mu nkeke cyangwa se mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Bityo rero nk'uko amwe makuru y'ubutasi abyemeza neza, aremeza ko nyuma y'uko rero Felix Tshisekedi atangaje ko uyu mujyi wa Goma ugomba kwigarurirwa, yamaze kuba yatangira kohereza ingabo ze mu bice nka teritwari ya Nyiragongo, Masisi ndetse n'ibindi bice. Aho rero amakuru yemeza ndetse agashimangirwa n'abahaherereye bemeza yuko ibi bice byose biri kugenzurwa n'ingabo za leta ndetse kandi zikomeje kuba ziyemeje kugira icyo zikora kugira ngo zihagarike ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Ngaye nguko rero bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse aho inyeshyamba za M23 zagoswe cyangwa se zasatiriwe ku rwego ruri hejuru cyane. Ngaye nguko rero ni gutyo mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bihagazemo, ni gutyo mu burasirazuba bwa Kongo twavuga tuti ibintu bihagazemo. Reka mbashimire cyane rero, ngira ngo turaza kuba twasubira mu masaha ari imbere.